Omuhuru ya gavumenti yatongozibwa mu mwaka gw'2020 abahingi b'omwana bino omwana mukuru munonga bashemerire kugushara okwenda ngu gugaruke gushebuke gubase kwana enjuma nyingi. So nugumura mu gutuhera izoba sebo chairman umukwa kashatu mtozi kwa kashatu kogo mwaka stili turiya program stili emwe ya coffee rehabilitation abahingi ba Kikuube tukabaheshaho 2008 nishate za fertilizer abaye bashayiro omwana ingira mukazibona abaye batasharire tumuragize iki tumurazi bwine. Ahabwe nshongeji government okurabira mu kitongore cy'iby'umwani echa Uganda Coffee Development Authority bakatorana abahingi abarije kube cyo kureberaho omuri Kikuube hamwe na Hoima. Aberi izoba bayeteranira ha musero gw'umuhinji omwe Pasco Musuga okushomesebwa ensharira y'umwana ogukuzere hamwe no kuhebwa ebikwato. Atno wale kuruga kuza ekikayete kituru ekikumanyisa no waferwa ki rasta yaki y'umwana obwingi bw'omwana bwajaki so ukwenda kwehareki chenangu abine kyeshi kujangwe jingo zikure hamwe ubu wase kubona umwana mwingi aki hakikone n'ikindi abana kuko gebye n'ekitanga kikumara bakura binamani kandi mukusara ntubaterera balinde sizoni yo kunoga ehingule balinde esizoni yo kutero rwakyo ehingule bakonere ombwiro obo ubararura ntiki kubafuereza. Coffee shop abasajja bana ba UCDA basoku bateka makasente baka designinga kurunge ka coffee shop coffee machines nebazitekaho management eko managinga kurungi itakeryo kiyombe kekyo ni managinga na ka coffee shop ako kurungi abantu ni bayijja ni ba brewinga ni banywa coffee hata okulya kununko kukali constant kikuba nikimanyisa no bulimi bubeki. Government ina amasiku abahingi bayejumbira mu mpinga nungi y'umwani nibaza kubana bashohoza miliyoni 15 z'enshaho z'umwani omu mwaka gw'2039 2020 gashakwa n'wagaba Ambrose Katoto.